khusus kita yang punya dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang telah tiada diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa qulna bi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita membacakan suatu peta khusus untuk kedua mempelai. Semoga mempelai ini menjadikan pasangan yang harmonis ya. Walaupun tua, kita harus segera tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah fadl khair wa afdal barakah wa jami'na wa rizqi wa quwwati wa sihhati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya jalal jalali wa Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sa'adatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'ami yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina ibil qulubi wa dawaiha wa adiyatul adani sifaiha wa nurul afsari wa nihaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Wa 'afiyatan fil jasad wa ghilatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma najis wa nadaka min an-nar wal 'ilma inda al-hisab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha syirkatina. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa sunna bil iman wa lihina jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa ahdina bina dunya ma'al iman wa hadim lana bina jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa sa'irah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afilahu warhamhu wa afi'afu anhu. Allahumma afilaha warhamna wa afi'afu anha. Allahumma afilahu warhamhu wa afi'afu anhu. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah ala ahli al-qubur al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saya bersaksi ya Allah semoga kedua mempelai ini mendapatkan ridho-Mu ya Allah, ya rahmat-Mu ya Allah. Allahumma qul wal khair wa fadl barakah wa barakah wa rizqi wa quwwati wa sa'ati wa salamati wa barakah wa jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Wasrif anna bihaqil Qur'ani azim wa nabiyikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ini karena tadi doa